Ukuhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ihamba phambili umkhanya kude TV bafowethu. Inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu uma sibheka laphana ey'thinta ezemidlalo laphana. Sikhulu isililo laphana kubalandeli be-Orlando Pirates emva kokuthi kudlule umlandeli omkhulu laphana wey'ngane zakwethu owaziwa ngokuthi ugoodenough sithole laphana wengane zakwethu. Le nsizwa beyigqokisa kwesangoma-ke laphana wengane zakwethu enkundleni uma ngabe i-Orlando Pirates idlala, iyaziwa nje kakhulu laphana wengane zakwethu. Abantu abaningi bashiye imibono eyahlukene laphana ey'nkundleni zokuxhumana, bakhalisana nomndeni wayo le nsizwa, baphinde bakhalisane ne-Orlando Pirates yona uqobo laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucinze subscribe uze nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha.